سلاڤوريس جبو قناة ميديا كردستان ازواك هنرمند حاجی موسى سلاوی خو جبو همی کارمند قناة وردشینم کدکی پیروزه جاردی ام جوارج بجن سرکفتن شو ایرو البرچاوا ام همی دبینن هر چار پارچه کردستان لسر لنگانه چالاکیانه پیشندانه دنه پیشگیریا شورشا روش آواد کن جروج آوای کردستان جگرماهی شورشا روش آوای کردستان سلاو و حسکنمه جواره هنه ایرو یکیتیا کردا چه دبه ام دستخل کیش مالا کرد بدن امی ببینن کیف و عشق کتی دلیوانده جبو ایرو یکیتیک چه دبه ام همیج به کیف خوشن اف یکیتی بچه سری ام بکارن یک دستی کردستانه کی آزاد ده جیان بکن جبوی دنیا هر کسی زانه کرد پر آلوزیارا در بازمونه کرد پر زور و زحمتی دیتنه اسکنجه دیتنه شورشن چی بون همیجی راستی کردان اف شورش دانه پیش دسته کردان شورش چی بینه ولات هر کسی راحتنا آوا کرن وکو امزانن روش آوا دجی شارکی پر دجوار هیا چتن داعشی چتن جولانی چتن ترکا ایریشوان سر کرده هنه دخوازن کرده تنه بکن وكو امبيجن هنرمندن كرد اركنوا چاوه قالك هر هنرمنده كي دسته خودن سر ضمير خو پشگیریا شورش وكي حرمتا مش همي هنرمند رجي هيا قالك هنرمند ما هنا پشگیریا شورش تكن دنگي خو وبسترانن خو بهالوسط خو تبلي شورش دبن پشگیریا شروان خود کن اما اجد بینم کیمه جبو هزاره هنرمنده مهنه هر هنرمنده کی استرانه کی چه بکه هر هنرمنده کی بکاره کلیبه کی چه بکه پشگیریا وان شروانه بکه جبو ایرو ام حاجتن هر کردکی بکاره بحرا خود شورش ده ببینه و آریکاری کی بده جبو خدمتا کردستان کی آزاد ام به هفره جیان بکن جخوا سترانا شروان جی پر جهان بلاو بو من گله قنالا جی من بحث سترانا شروان کر چاوا چی بو و چه وقتی و چه دمی چی بو 2019 شر سرکانیه سرانسر سینور روش آوا شر بو شبکی وصا هستیار شبکی وصا بشر جهکی وصا پر زور زحمتی اوسترانا هاتا تشكرن لكيلا كما دنگ الطوباو دنگ قليشات هات گریان زارو کابن کوچبری چدو اما امجی مسترانه خوا قید کرمه چکر هشت شوه حیا چار سحاره ام پیرا مجول بون حیا مکاری ام سترانا شروانو چه بکن
ڕەوشێکی شەڕ دەبوو پر زەحمەت بوو نە سترانە شەروان و تنێژی و سترانێک دیژی فەلاکەتە میەنمانە دوو ستران شەفکی دەهاتن چێکردن دەمێ وەخت و زەمەنێ ستران وەنن بەلافکردن jî pir giring e ji bo rewşa şer debû ew strana hate belavkirin gava şehîdê me diketin dayîkên me li ber strana şervan û dîlan digirtin ew stran bû navûdeng li cîhanê de bû navûdeng li her çar parçeyê Kurdistanê strana şervan û vî rengî hat çêkirin car dîş Rojavayê Kurdistanê silav û hezkirinê me ji her Kurdekî re heye ji her çar parçeyê Kurdistanê re heye em ji were dibînin ser linga bin heya em bikarin Kurdistanekî azad de jiyan bikin heta em bikarin Rojava bihêlin federalîk xweserîk Rojava de çê bibe ji bo Rojava jî kilîta her çar parçeyê Kurdistanê ye heger Rojavayê Kurdistanê azad bû her çar parçeyê Kurdistanê êdî azad dibe car dî silav û hezkirinê me ji bo hemî Kurdên cîhanê rêz û silav ji bo we ji bo her çar parçeyê Kurdistanê her bijî şwar e